Balthazar akomeje kuba isereri hirya no hino. Balthazar Engoga yahanaguweho icyaha cyo gusambanya abagore. Balthazar Engoga wabaye isereri mu mitwe ya benshi nyuma yaho hasohotse amashusho asambana n'abagore, amashusho 400 asambana n'abagore 200. Ubu urukiko rwamaze kumugira umwere kuri aya mashusho yaciye ibintu hirya no hino muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange. Urukiko rwisumbuye rwa Guinée Equatoriale rwemeje ko nyuma y'iperereza ryakozwe ku mashusho 400 yagiye hanze amugaragaza aryamanye n'abagore batandukanye barimo na mushiki wa perezida, basanze bigomba gukurwa mu buryo akurikiranyweho. Urukiko kandi rwemeje ko basanze abagore bose bagaragara muri ayo mashusho baryamanye na Balthazar bose ari bakuru kandi bari hejuru y'imyaka y'ubukure ariyo 18. Bisobanuye ko nta numwe yigeze afata ku ngufu cyangwa se ngo amushuke. Bivuze ko kandi mu bipimo by'ubuzima bafashe byagaragaje ko nta ndwara Balthazar nimwe yandurira mu mibonano mpuzabitsina yaba yaranduje abo bagore yaryamanye nabo bose. Bisobanuye ko kandi urukiko kandi rwagaragaje ko nanone abagabo b'abagore Balthazar yaryamanye nabo nta numwe wigeze aza gutanga ikirego, ahubwo bamwe kuri ubu bakaba baratangiye kugana inzira z'amategeko ngo bahabwe gatanya n'abagore babo. Ibintu bikomeje kuba isereri hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane mu gihugu cya Guinée Equatoriale. Ngayo nguko ibya Balthazar.